Sibusele CEO walakhaya nelibandla lahamba nalo president webhola naye uhamba nelibandla chairman of Premier League naye uhamba nelibandla Mopiaro nabo ngiyabavusela ngivusele chairman wami we-MC nelibandla lahamba nalo imedia siyakuvusela bekunene sivusele boPRO izonivela ngizonza khona kuthiwa shine lendlela namhla bahleki ngisho munye kuba njalo nje bengitshela lo munye itolo ngathi angibuda ngathi kune draw namuhla yengonyama cup manje kube sungibuta umbuto lo munye wathi nakulena yiki Manchester United anzi Manchester United kude le ngoma idlalako idlala nje league kuphela ngagcina kudlala mhla ka10 yawudlala mhla ka23 uthi lo mnye kube kusesikoleni vele ngabafunza ka-IDE baya kanye nokho ke bekunene selector draw la sivusele chairman we-portfolio ngalenye ilanga chairman ngidawuthi nanginawe sesong 2 ngicela ukuthi ungiyele kutiko uthi The Makauzi lu 10,000 kusho mina kepha ke ngiphindze ngithi chairman akhona lama clubs la enawo kepha awatiphathe kahle ama clubs because isifika kule mali le angathunya umuntu kule ngusho ngikhuluma as a football person sifika kulesigaba sale mali it's because we don't take care of the tinzawo labasiboleka tona cela ningiphathele lokho ma clubs bo PRO nibuyisele ama clubini mhlawumbe ngalenye ilanga kulele ngokhulumako iyawunilalela iministry because sikhanza lapha kunema club kunalabo lokuvama kususa umlilo ke CEO lengekhathi bathi bese kuyakhala le kuthi kuthiwa sekubaswe ini bakanje sekukhala lento sekunemvuthu la ngekhathi ngicela ngaloku khethekile ngimukele balandzeli bebhola lengibabonako lapha labangakabasho sengengcile ke kule ndzaba ngiyikhuluma futhi ningangikhothi kuyo ngimukela nebalandzeli bebhola sawubona babebhembe bembe la eskepukepo bekunene sitele i-draw namuhla yemaqembu lalishumi nesithupha namuhla kude longakanga ngabani namhla siyafanana sonke ebhodweni kudonswa ukuthi uyodlala nene njani phephethe wakho umsebenzi namhla utaba mfishane ngicela nje usiguide ukuthi kepha kulamabhodo lamabili noma kule draw lesiyendako sicala ngalonjani sigcine ngalonjani bese ubuyela uhlala phansi sabona phephethe Sibusele idraw nomhla intaba ngilevele exolizile ukuthi sitawusebenzisa ibhodo libelinye ngidawusukumisa labantu awusebenza lapha fast namhla labantu asendalo umsebenzi sitawucela vele ukuthi le bhodo yami iquestion ibiyele emuva ngisho ukuthi asekhona emawele isekhona imalandi isekhona usumbe babane Highlanders isekhona inveni babane Swallows isekhona ngoba Pirates ikhona sibethe nasisonke ukhona banamadleni ile part esingizini Rangers bakhona ukhona ubongo Sugar ikhona iGreen Mamba bakhona laba babhotela iZulwini United lamaqembu lalishumi nesithupha lakhona la kusho ukuthi idraw yethu ukuthi amabito wabo onke alapha kulamabhola ethu ngangivulela siwathebe ebusiweni uhleleni ngicela vele kusuke nababili one from NBA one from Premier League batawusebenza namanager la nasithatha ukuthi bani utondala nabani kude nelibanzayo kude lishisayo asiyo onke nje kude nelibanzayo kude lishisayo cela uphe munye ndiyo utawusonzela tawuthatha lapho jotisa khona amasuku namunye from Premier League asonzele sitawucenza umsebenzi singabambele abantu abadala kodwa ivalo nje ukuthi udenvalo lapho uyela kulomsiwo
usho ukuthi Joy yethu siyayiconductor ke namhla bengicela ukuthi manje ningakhweshi kakhulu nimele la utawukojotisa wena umnikete bese uyavula utshengisa cala ngala ku top table so yana ngokufunda amacebo ukuze sikhone ukucetha indaba yokuthi utawukhupha ngala uqala nje utawuphuma la sawuthi siyasesemplele opponent yakhe latawudlala nayo shothi sitawuhamba kanjalo kule draw yethu ngeke sikhokhe abantu behle bayendasi but sitawukhokha iclub sinikete i-opponent size siyawufika egcineni asivele ke sithi nkwe sente lo msebenzi iqembu lekuqala lephumako iqembu lebhola ukuthi Rangers Football Club i-Rangers Football Club utasifakela manager langembili iqembu lesibili leli tawudlala ne-Rangers unani lengazibani umsumbe Manchester udlala ne-Rangers Manchester udlala ne-Rangers Imidlalo wesibili sibeka nawo sithethe Young Buffaloes eMathole Young Buffaloes eMathole ke asesiwafunele ukuthi wona adlala nabani eMathole ezinyathi adlala nesisonke ngoba bathi banumzane shothi banumzane babamanzini iqembu lelinye lesidosako nyalo iqembu leStanbita ngibe ukuthi itawufuna letawudlala naye iqembu lelilandzelako la yimbabane Highlanders Football Club Mbabane Highlanders Football Club ake sesiboneke ukuthi iHighlanders idlala nabani kulo mdlalo we-last 16 Mbabane Highlanders itawudlala kanye ne Singizini Hotspurs Singizini Hotspurs idlala neMbabane Highlanders Dalo lomunye lolandzelako la akese ubuke ukuthi kuphuma bani kuzodlala nabani Our next match is Manzini Seabirds Obekisa kakhulu president wangasakhwesha Bekisale Manzini Seabirds utawudlala nabani uyahlonipha mngane amathi mengameli ungakho Seabirds itawutholana eDulu ithi nkwe nalaliya licembu naliya lelibitwa ukuthi uBombo Sugar Football Club Ashatanda Thamukele Iqembu lilandzelako asesibuke ukuthi kuphuma bani sokutholele opponent yakhe yavela ingwemabalabala Royal Leopard yavela ingwemabalabala Royal Leopard kwaphela smile kuNkulunkulu Royal Leopard utawutholana nabani ke yena kulomdlalo lomkhulu kangaka we-last 16 siyambona ukuthi uvele usekutulu neGreen Mamba usekutulu neGreen Mamba inyoka enkazana mabona mulawo ingothendeka la kule drone sine sibukile nje sikhokha mziwo sifake mziwo asesibuke lo munye lovelako la ukuthi ngibani lovelako ubhekaphi baqhamuka bobhotela ngiyabona vele sobhekise ngakushemeni usasusi ihleka kancane Zululand United
Nangi lo tawudlala nebafana ababhotela, nebafana balapha kalongalazi umpelebele. Badlala nalicembu nale lelibita ngekuthiwa iMoneni Pirates, Fasa Spobo, Fasa Nia. Ungabhunti itulo kuphela nje mavuso, hlala itikwane. Asesibone iqembu lelilandzelako manje ukuthi emziweni kusele bobani la solo bangakhona ukuphuma. Yase iyaqhamuka iMbabane Swallows Football Club. Yase iyaqhamuka iMbabane Swallows Football Club. Waphuma Bambo emziweni. Bambo ke uhamba nabani la kulolu siwo lolu. Bambo kuyabonakala lokho ukuthi Emawele, Mbabane Swallows versus Emawele, yimbabane nje. Kuseleke manje umdlalo munye lekufuna siwukhokhe la mangabe ungaphumi kusho sisicalela phasi draw. Asesive ukuthi iMalandi Chiefs umboyi ufafabuka kuphi. Malandi Chiefs utawudlala kanye ne Josi Kubana kaMadlele. Sesiqedile ke emziweni siyo ubelungabhali lokubona ngifike bandla kanifuni. Sesiqedile sibakhokhe bonke siyo emziweni. Nanga ke amaqembu latawudlala iRangers Pholane neMsumpe, Young Buffaloes iNgasisonke, Mbabane Highlanders utawuphulana neSingizile Hotspurs, Manzini Seabirds utawudlala kanye nawoBombo Sugar, Royal Leopards utawuphulana kanye naGreen Mamba, utawuthi Zuluwini United atholane naMoneni Pirates, bese iMbabane Swallows iNemawele kanjalo neMalandi Chiefs itawutholana kanye naJosi Kobana kuMadlele. Imidlalo ke le siyo kutawuthi ibandla ledlalisako i-management committee nayiphuma la isawuhlala phansi sike banika inkundla ukuthi inkundla leti avale kuyo lepha ibandla liyawutama